Good morning, Mayam Taram no Okchari. Manipur da phone liba pauche singda Manipur gi karamba maroiba pausing yauri bagi habado kana naina naba notice window na senjariba news analysis da Jan Mapan Taram no Okchari. Ngasi gi kana naina ba sida saru yabina ba lengshin biriba panelist mayam da saktak chege all Manipur Columnist Union gi General Secretary oina thobu biriba oza sograpom bubol ni ozabu notice window gi makiri gi taram no Okchari. Oza ahan basidi kogi ngarang so koina dum mayam ubi kre haigi cookie singna kogi cookie singna namna taba area singda hai tare Chorchanpur Technopol amadi Kangpo pigi area singda kogi cookie singna paste rally ni harga chatkiba adubu mohoina paste rally ni haribadu tasengna paste rally oikibra habadi oikidre violent pick thankiba habadu oire kogi tongan ba state security force tanung thousand ba dagi leramba gari sing thugai ba violent pick thankiba hai tare aduga masiga maru mari laina hai tare kogi Delhi Jantar Mantar da su protest kiba hariba pace rally amadi protest base lenga ki athing bal leina mukhoy namdana kiba aduga violent ki thodongna pik than kiba kamani yengbe waza san yamna maruiba khabar khuding maki headline da yawba poni pukhala iji ko aduga hojik akoina uri si ahan madu se haiga peace saiji peace adu mayam nasu tum phagi wana natra chu monasu hainari bananda PE ACE haibama PIE CE haibama ko masen makai taba pieces ki ama piece ki sideida akoina adum mayam na haina badu uri base cookie gi chin cookie gi chinaw singna me 3 dagi hawraki badagi rally satpa hogiba numitu da armed group sing yawi presence of armed group ko in the supposedly peaceful rally of the civilian students sabatare ko aludagi proof tawduna lakhibduna thangkhang kya adum chatharakiba khoi gi violence ki oiba ko kogi adu lakhre and then tiban ngarang gi su adum maming di peace rally natraga magi rally for magi karimu demand kharagi ko adu su adum mai thaba yum khoi gi thugai ba gari mai thaba then kan wahi sizinaba yauridana. So violence is always associated with the activities of the so-called Sin Cookie population in Manipur. Haibitare ko. Masigi Myanmar si san kanoni. Koi kano sida toina haibadu. Furup kuntraga mapan mu kunda minari base. Sidida ayamba furup singna koi gi Laiminaba nungsinaba aduga santi gi wakhalon da lairaga kari gi sin kukina hariba wakhalon sida sangakpa ngamdribano haibasini masi sai khori nawpham tadaba mapa mapu gi poknafam oidaba mapandagi khoi gi miki thiwena selakpa haiba tare ko tasengna chin jingji Burma gi chin state gi lakpani Burma gi akanba force military junta gi sai thengdu muknaba thengnaba ngamdabadi kirga selaga Manipur civilization wang na leijaba santi pamba chaukhatpa pamba adagi leidana then India gi leijaraga su democracy gi oiba satna role ma maliam da soba democracy ni ga haina bagi oiba da leiriba system sidadi moigi wilderness tuna yam aggressive oiba sina khudong chaba hek logi ba haiba tare aduna aikoina saigi hek changa akanda sim khunda san gi badigi mising hengal akanda leigi bado ngasini aduna akoina hainari base khoi gi balkanization je khoi sida thwe balkan gi khoi sida yang kupna nainaba mathau tai then balkan state thugai gi ba mayam gi ko balkanization ji maktabu phuruma che nungsina handraga kano mache kahen baduni ko then Bosnia gi potu ni sai su ningsing iko sai gi sab singna sarung manga thopagi mari ge hek occupy tawraga thamjanba yadi haidana neto naga air strike tawrakanda hantu angiba ko samaina tawgi nature je sin cookie singaw jingjina me thidagi changjalakli madu mamang dagi plan tawrakpase masida uba phangi onde ngasai gi kanose thigi mai thadaugi kanogi akogi BJP gi spokesperson ko agi kano mai thabasi Swaisida akoina amuksu clear oina sin cookie sin inausing and then Manipur gi phurukudum ki sin inausing ji dako subject to correction aduga khoi suggestion adun pina bada haibe yari se
ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯒ ꯇꯔꯨꯛ ꯇꯔꯦꯠ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯄꯤꯌꯣꯔꯂꯤ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯗꯦꯟ ꯑꯃꯣꯡ ꯗ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟꯗꯒ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯁ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟ ꯀꯣ ꯃꯤꯔꯩꯕꯛꯆꯥ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟ 80ꯁꯒꯤ 90ꯁꯒꯤꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯅꯋꯥꯔꯣꯟ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯀꯣ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯏꯟꯅꯈꯤꯕ ꯆꯦꯔꯣꯟ 1951 ꯕꯦꯖꯤꯌꯥꯔꯒ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯦꯖꯤꯌꯥꯔꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯣꯡꯖꯥꯏ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯏꯚꯟ ꯊꯥꯗꯧꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯊꯥꯗꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯦꯛꯁꯄꯤꯌꯥꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯦꯟ ꯃꯦꯀꯦꯟꯖꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯉꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯟ 1904 ꯑꯉꯟꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯧꯗꯥ ꯂꯧꯗꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯠꯂꯣꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯡꯁꯣꯜꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯀꯣ ꯆꯣꯡꯂꯣꯏ ꯍꯪꯁꯤꯡ ꯀꯤꯞꯒꯦꯟ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯟꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁ ꯄꯥꯔꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯖꯥꯠꯅꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁꯨꯝ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯃꯟꯗꯂꯦꯗ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥ ꯐꯣꯔꯦꯟꯒꯤ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯂꯧꯔ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ इवन अखोई ई मरी होरीबा अवालांगे 1819 to 1826 की कनो अदुदा पुग्रीबा लेदना कनो अदुगी सही तरे खुंतापगा सत्खिबा इवन मंडली लेबा सागेंगदा लेबा खोगी मणिपुरी जिंगदो मणिपुरदा लाकपदा बिसा पायरगा फॉरेनर अमोइना लाक्तोइनेबा सिनेबा सिदैदा ओरिबसे चिन कुकी जिंग इसिनाउ सिंगसि मसि 51 गे मांगदा लेबदो अखोई इसिनाउ ई मरीनि अखोई लौजरिनेबा मोई मथक्ता मोईगी मिसिंग लेजबा लेदना हारिबा मयाम सिंग अदुगी मथक्ता अनौब लाक्सलकपसिना हेंजलक्तना मोई मसाजी बौदा मसागी ओइबा नाट कल्चर मयाम अखोई लेदना अखोईगी चिंगमी अमोइना दगी तमी अमोइना लेनरक मरी मयामगी गेदो अमद उटप ngamdreba मोजी होजि मपान दे लाक्सलक मयाम पुरा डोमिनेट तौरगा अदुना मोईगी मसा मसु मोईगी सर्वाइवल दा बौदा मसि अचौब क्वेश्चन नेबा मसि हारिबा थादौगी ग्रुप ता लेरिबा सिनाउ मयाम सि ज्ञान ताहेबा मरम अदुना मणिपुर की इशू से इलीगल इमिग्रेंट खोई नौफम तादबा अनु थेंगना संगकपा अदुगुमलबा चिन कुकी म्यांमार दगी को संगइबा इंटरनेशनल बॉर्डर जि लालगा निगम लाना संगक मयाम जिंगना चंगजलकपदगी अखोगी इवन मणिपुर मैतै नत्र अतो फुरुप सिंगी जु नतना इवन कन चिन कुकी मसामकी थादौई करिगी लेजरिबा मोगी अरिबा फुरुप सिंग लेदरको अखोगी इंडिजिनस ने लौज यारबा जिंगजे सिबोग द हिंगबगी क्वेश्चन द थ्रेट लाकदौरिबने हजिसु लाकदौरिबनेबा हजिसु मोई मोइना पांगे पांदम खरा सेपरेट अदु दागे फंगे खलजुको मोगी मखादा लेयो मपांदे लाको जिंग नैना नमतक पिरेना बतेना तौबिदोइनेबा मणिपुर की लेरिबा फुरुप की मरी सिदिको कोइना आइडिया मणिपुर का हारिसे सिदी एनी शक्ति अमना थुगाइग्रजुको तांखुनगा मैतैगा कबुइगा थमना हायबदा कबुइसि नाउ जालियालोंगा मैतैगा ngasi नमना खाइदोंगरजेबा सही तरे निपान अहनी अहुमदने मथन दम पुंजनगिनेबा कोइदि अदुम पुंजनरकनेबा नमदा खोइ सही लिसिंग अनि अहुम जे लेमिनरकलनेबा साउ मरोंगदना कोइ मई मसेनगी मरी कोइ मसेनगी इतिहास पुल्लगा लाखरबा पोटलमने फुरुपसिंगसे सिगी मरक्तंग ngasi थोइबा इहौसिदि ngasi मपानदगी लाकपा थेंग चंग कांगुदुनी अदम साइद नुवाइतबम खक्ति सि खंगना खंगना कोइगी एस्टाब्लिशमेंट मयाम जिंगना को बोर्ड सेंटर ने स्टेट सिंगजिना मसी मतम चाना लौदबगी मियामना पेंदबम लैबसे मसी मसी याम कंसर्न ओइनिंगी अदुना रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट हाइबदो याम सब चाना मसीगी प्रमाण तौबसिमा मतम मोरे इन द मीन टाइम हौजिक मणिपुर की लेरिबा लुपसिंग सिनसुको फुरुप मयाम सिंगिसु यावना देन वैली की मैतै सिंगी मरकसु यावना मयामना खितंग पेनादबा ngसाइगी हे पुनबा वाली खोली हाइबिगी नुवाइतबा लेबसे मतमदा खोइ इबन जे अपुनबा लुप काइना लेरिबा अमा लेबा मयाम दि येंग कांदा हौजिकति मागी सीरियसनेस माइ कंडीशन दि येंग कांदा खितंग को खितंग फ्लेक्सिबल वइनरा अमु वइगेरा पुनबगी वइबा अतगी स्ट्रेटेजी एंड लाइन होमिना मतमदा खितंग पुनजनबगी मतमदु ओइरे हाइबा वहमजे हाना थंगे को ओके मगाइजे जाना जो थंबिरे दो आइडिया खोगी थादौ सिंगना सो हाइ तारे खोइ कुकी सिंगना तौरिसे अपिबा मचा मचा सिंगसे डोमिनेट तौरकान खोगी ओइबा अपुनबम सागलकांदा मेजॉरिटी ओरिबा मिटेदि मथक्ता लान हरपसिनि मखोइना पामिसे दो
थोक्रिबा अखोगी माइकेल लमजथांग हाफकिप की युम मै थाकिबा अहुमलक थोकना मंगोंदा अटैक चथरखिबसिना हाइतारे अखोगी थादौ फुरुपना सुम कोजि कुकी नते हाना लाउथोकिबा फावबा लेरे दुगा ngarang chathakhiba peace rally se अखोगी चिंगी मफम सिंगदे अखोगी रैली चत्तारगसो वायलेंट थोअगसो अखोगी लेरिबा सिक्योरिटी फोर्स सिंगना कंट्रोल तोबा ngamdaba दुगा वैली की एरिया दना कंट्रोल से सिक्योरिटी फोर्स की माइकई अकन मोंग कंट्रोल तौर बाई चेयर गैस काप खोपसे थेंगे अखोना कुकी मफम चटपदसु पीस रैली चटपदसु वायलेंट थोपसे कंट्रोल तौब ngamdabagi पोटसी अखोना दुम उबदी फंगे कमाई येंबा यावजा commitment ama changi ko government si am powerful ni ko state ama hai se it's a very powerful in the Union of India where say a federal structure is maintained ko ana federalism gi kano sida koi state si am power oi ba kaino ni ko sida union of state sai ni ko adana same center the like power itself state adum lai jaba po ne but how it is managed how it is exercised hai ba sinida sumna masjid akoigi yam seng position nama clear oina usagi thamba ma changeba akoigi aigi oiba situation da yumpham oiraga then history of Manipur is unlike the history of Nagaland or history of Mizoram ngarang na hanta 60s gi matam da semgiba state akoi akano ga 6 shedun base tawraga Assam dagi thugairaga ko akoigi semgiba state adu natte haibani da akoigi di the past kano si akoigi asang ba itihas leijaba historically evolve hoijaba ko aduga even British ki matam da British na yamna respect over akoi culture history si yenga kanda accordingly akoi da ngasai gi pura colony oina ga thamdaba international protectorate ni hai ni 1991 da land mai thirabog da 1946 47 mo laibasi kanu Manipur si loksan ba yaroena aduna akon daga laiduni ngasai gi even beauty ken je hat iba kholiba mayang go saigi yadaba pot lama akogi sajinaba ko na wayin pibani ga hairiba ikon kon nang hogdaba hat pana hangiba Maharani Victoria kanu dagi akoi sithi lakhiba hat kanu haibagi nang hogdaba gi wari ga leiriba mayam singa duneba aduna sigi entity leijaba akogi semilon akogi kanu adum hadan haire ko akoi je adum mayam na yanaba da akoi yimnak saga yentoktana 11th century da akoi early state constitution lairabani state formation almost 33 adi pakhang matam de horaga loisal laira kan akoi singlup ki lalup ki akoi gi chairap ki kari gi isagi loi criteria mayam ji leijadana kana kana kari thau pu da gi je amasi aduna bo akoi da yam phajana wa hai ga leidana loisang kadraba nupa kaithen kadraba nupi khunai gi miriam ni gain haira ai akoi gi wa culture ga je ai di nupa singjina loi lan chatana gi ning thau gi institute ki masama oina leiraga makan makan gi thabak suwa legi lan tar pajin nga pa haidana irei bak sing nga ga lak pagi aduna loisang ningthogi sanglen da khoi loisang mayam singji da magi magi mathau da kadra nupa do adu miriam ni haibani aduka adu chakli nupa na chakli de ing puna ba lai hori ba nupi mayam ji da kaithena thokna mana ma sing yonra ko tana lalon itik thabak tawra sana thangna sindra ba di adu ju miriam ni hari ne ba yam phajaba tang oji puthol la ko mayam se masi akoina khangga akoi ngasi gi weba responsible government state ki CM oro adagi ko ma gi kya kana colleague cabinet minister sing oro then MLAs mayam sing asina masigi kano se moi khang yena khali ko khanga puthaga da bani accordingly ikoina Alexander Purugi guts to ngasai gi leidana mai hirebog da nang hoji kari pami hai kanda ai kaim pamde ai ning thawom na ning thawom da pi ba ବ୍ୟବହାର do pami dang hai ba da Alexander chawol sakti leiba du puru du mi ikai khum leidana adumai tawdana ai khoisu अखोई मणिपुर की कनोसी लेरिबा सक्तम फुरुप कुंथ्रा मापन की हिंगिनरिबा सिगी तुंगलम चत्ता लेहगदोब असांग मियंग दे येंग कांदा ngasi आइगी पोजीशन आइगी फम नत्रगा आइगी चौकरी नत्रगा आइगी वेबा आइगी इमुंगी सागै गी हाइबा वखनजी काउथो कांदा चप चप मियांगी अपाम फिरेस लौरगा लहोन तब फिरेप लौब मतम नि हाइबा कनोसे amasi thamningi aduna ngasai lamja thangi potu khoigi sai tholakini moije maramdi kuki gi laiba mayam sing asida already amna ing na sikna even maitei ning thoga daga khoi mati eng pangdana khotana moi adum lakhiba pot mayam history da yauri even merger egi matang da hairiba khongjai gi kanggu singji konung daga lakna sakanu sign to gunu ga na konung da sangna thatkhiba gi wari bok leiri dana dum ko da silong da ka barjandra namdana kano ka soilong na bo hona rakpada khongjai jing kai ma mam jing la akanda gi thok sakanu sign to gunu ya da pun gunu ga hai ba gi adu aina lakna ko mari da leirakhiba
इंडिजिनस की होइना लेरखिब मयाम दो ngasi 18-19 century sagi loisalakpa swaida changakpa Myanmar gi aduju amuksu haige akoi mission miki thi haigadra masagi maram pokphom haurakpham dugi leibak tu masagi odi state tanba ngamjidraga adudagi heta nomai ka pe ta military junta ni haina KSL ga India gi shop corner Manipuri maitai furup kunthra nipan mapan gi chakhatchaba ingba ta santi yam namana miyoi bu nungsiba aju samlaba wakhalon sida yumpham oiraga then India gi democracy gi oirba aho akan shop corner area ji lawraga akoina aggressively entire north east sida gi machet pha akanda then geopolitics ki wari ju leiridana Christian state ama se thamma America gi achaw mating lawraga thamna hona bagi concept adu sagal akanda sitagong hingtre tradition state then north east region gi pha akanda achaw jalengam gi mangbada nasai gi achaw mi gi civilization sokpudo adu yarakta mayama thadau jingi nesini naw singi da yauri ba ko ki jingi hawkip singi aduna madu yaraktabadagi movement moisu luptoineba moisu luptoineba maran mapandi laiba immigrants singina namga hairaga bukhara hayeng moina maset ama phangrena khanga bawda maset tu naibada ngasai moi myam ju wamin aduine haibna yaroi akoina toina haibaduni akoi masi kaiba yadaba pot amani kaiba yadaba pot aji mapumdagi maset taba oithui mapumdi maset taba oithokpase tari maset tuna mapum moini hingba ngamakandani adu maset mayam jini mapum moini hingba ngamoidu kadi mapumji kaiba yadi haibneba aduni manipur gi leijami bai pai puna thambirami se aduna sigi posidi sakti amatana thugaiba ngamoi malem gi amatana ko aduga amakatang aina message spinning is hojik ai sense ta hori baje manipur gi leiba civilization magi ariba Southeast Asia gi civilization amoina lakpase masida khoi society sida manipur gi issue sibu kari gi India gi kanu context manung sida natraga khoi digi oijiba marak sida sum naina dana sum confine ta udoni why not kanu UN gi platform dana ta international court of justice ki kanu da platform da khara ti ka ba horaga marak ta khara satlaga memoinam piraga wa ngang bagi stage khoi leibudung taweba masi hadan masi area the human rights ki ko the humanitarian law gi field work tawriba organization khar de lei na manipura sigumba mayam sing se pulan ningi like mamang da koi ningjang ibe se klar hogi kohar gi de kanu gi adagi human rights alert ki mayam lei dina si mayam ji ang tang ju coordinate tor kan da moi na lit tor ga tai ano bu tholo ko human right mayam ji punjal laga issues international platform da kanu koi pukhan ningi maram di manipur se ariba matam dagi hona pithribi gi international gi law gi customary law gi manung chalaga lakpanina adugi o fulpe Montevideo convention ge lei dina adagi se UT IPOS this jury gaina malem gi leibang nainabagi nainaron da changaga international status laijaraga akhoi Bells treaty ge yaudana akhoi treaty of yandabu yaudana adi Anglo Manipur defense treaty yaudana adi Ziri treaty akhoi da laijariba international protector status mayam do madu kari gi damakta hariba khoi gi international gi oiba body mayam sida yam phajana pukhatpagi kano sima akhoi hoduna leibra ngasi gi north window gi TV sida sai ahoba sida ai message amtang piraga Manipur gi issue je swai context ta yengaga sum nainabagi mahutta malem gi oiba pot sida khara tawdi haibana te tawraga lai angan matam dagi ko ado hojikti nungti numit khudingi masida achawbo masigi body ma unity hari punjal lakanda linga kanda madu changa da bakagi main power ko money power mayam si miyam support tawr kanda international platform de phajana akogi thambagi tangai phada matam du oire ai paujin jum ju thamge ko yam ngai se jana yam phasaba message sam sabi bire mathang da lak chaning buzo ja khoigi chahi amaga tha manga taruk phasala ba khoigi irang asida ai tare khoigi leiriba mafam gi leiriba na singsina thokla akanda khoigi tonga na sinpham da leram taraga so mo se haidi lamdam se kan da ba yade mkhoi khundungak ta ba yade na mkhoi se thokla kan da mkhota khulai par ga ngasi se lan thingnari bane swais da lak chaningi se khoi gi haukiba matam khara da hai tare khoi gi union home minister gi miyeng wakha da Manipur state government da khoi gi lairiba khungak pa singna or na tragana haidi police station da gi lakiba khulai sing se yam thuna recover to godam ne lakhot ka da bane habagi order ama pir khraba matung da home department ki maki de gi so khoi gi lairiba district ki SP gi kutang da khoi gi paksana coming operation se
ngasi bawa dum leptana ko gi matang mafam khuding dum tauri numit khuding gi hai taraga so ko gi khulai sing phagat pasu leptri masais da ko gi ngarang sing ko gi kokomi women wings ki makai dagi ko gi khun ngak pa sing dagi khulai lokhat pasi yaroi ija sing na thoklei ba su khun kanna bani lamda mase kanna bani makoi di khulai lokthok ki taraga di ko gi mayam se pulamak tumhallage haibra kuki singi attack ta khoi se haidi ngak thupa ngam dana tumhallage haibra habigi wafam pau thamki ba kamai yeng ba waza masi adum kana ne san yamna kana marui ba situation amani maramdi jiki struggles mayam haitare hojiki application of sophisticated arms in any activities ko kanu offender wegera defender wegera khulai gi kanu takshilapni na ngasi chin kuki ne tolo maji thaina gi tanung thang tien gi matam du na tredana adu nga tabu weramadi nahan ju ka ju kuiroi mandi akoi gi thang ta gi khoi martial arts ki aso bo kanu lainari ba ngak tani ko aduna masi khoi ni masi hai si summi mandi license gun license pira loga kanu nomoi di pa yaro ai gum jani marom da haira kanda masi United Nations kind la ba du gi resolution gi Geneva Convention gi lai ni event resolution 1514 ga ma to yang na ba lai dana leibak amu namda bi ra ba natraga leibak am gi security da threat tor ba ma gi kanu di hingba da leiba da ya kan ba sa gi sa kanu lai ra ba di pressure lai ra ba di madu khulai pa ra ga lan ho ya i ga ina yaw dana malem da lan hong na dana leibak kaya ma ning tam dana asi bo da UN sem ba da gi leibak sam ga ka kunthra nem phu maning tam leibak masa masa thok dana ngasi ngarang bo da lai dana ko so bo gi ning tam ba namibia gi den Timor gi kari khoi mayam adum targa lai dio posini aduna arm struggle ji malem gi international law na yai to maram chaga dabani adugi part ama oina manipur gi weri ba apun ba sakta ma gi historically evolved over identity furup mayam gi multi ethnic border mayam si threat lai ba si state ki oiba kano jina government sin ngak pangamdre then even aduna ngasai gi prajana ngasai ngakse gi role ama laka matam da makhoi arei ba khulai sinaraga ko kan magi maram dum ngak na bo hona bani na masi ain gi wang ma the nati international humanitarian law de yai international customary law de yai ko adagi amuk ai ngarang na han su amuk sum video der kan hoi sa kan cm na hai gi ba ta yai hojik lei ba kan khulai pa ga lei ba nga i ba even eti gu kari moi si allo phun nati moi kan nati ga na cm na bo hai gi bra i harap ngarang na ko si mayam si yenguraga di village volunteer forces mayam se amakoi phari basi phana bhonari be khulai local ibasi miyam gi mathak ta ngasa gi khulai onjin bagi natraga miyam gi mathak ot nei bagi natabara border da leiraga khunjing ngak na ba holei juni ado hari si khulai miyam go se loi pikhala kani ye adagi ano allofun ne posi amta tawro ye ip Manipur gi ba insecure position laita da base masi aki basi bu thamdraga di aduna bu imagine gi marte hangi dana noi akoi loina ba khulai thado lage isa jingje loina ba akoi gi kana sa khane ta holage tawu de Manipur gi kaino se soi dana nga ani hai bagi ai ba seron piu ami sa kaina tawu dana khotana mo yauri dana adu hoi kano ni akoi gi wasa ga ju thajada bam leidana aduga laidiba political party amagi natraga even BJP gi or Congress gi or amagi politics ni oithokta ba leiti akoi miyam na thajaba watpa gi mami MP election zum tagre dana ko sigum mayam ji yang kanda wasak mayam sa ga ju thajada bani na angasai gi kanu hai pochi ne Manipur di kai bi ya di ba ai phage ra pun gi ra hat ke ra khot ke ra si mayam se kanu adu si kai bi ya di hai bi na to pai ba khulai ne ba adu gi dum ti mai ben hin na kan na balak na ine ba adu mayam du yeng kanda yamna akoi gi India gi web intelligence and then gi decision makers ko India gi riba ari Manipur gi lai riba government ma gi decision makers ko including CM na yamna kanu athu bu step khara lahol ningi Manipur kai da ba Manipur amagi manung da Santi lai ibagi phibam amagi chap chaba phire ma even matam khara sangni na khalle hairaga so akoi gi government pari ba BJP ko simangna ya thokriba akoi gi boundary fencing gumba ka ji giri khajan bagum ba ko agana ta war footing daga khaba de ILP ga si tawraga
तकन हेत याम चेक्शन तहन लेदना अदगी कनो की नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप काइना ngसाई मितो खंतोपगी बायोमेट्रिक कनो गसे ngसाई मयाम खंगना हप्ता खुदिंगी था खुदिंगी रिपोर्ट मियाम खंग सी फंगे सी खुंजि लोइसले सिदि आर्मी गा सिफाई गा मणिपुर कनो गा पारा खोला सी कंट्रोल तोर गा सी यंगजले सी फ्री होरे गाय तौरगा सुम तौबी रिपोर्ट खरा गा जी सुम था मनि संजनबदको मियाम जे अदुम गवर्नमेंट कनो से लाकनी हाबनिदा अदु ngसाई बोट मांगी वासक पदुगा हौजिक लगे फिल्म जिगा जी अहोंब यु उद्रिबा अखोय मसी तौरनी हाइग्रमनी हाउग्रमनी हारकांदा पोट ओइन प्रोग्रेस तदि अखोय उदबसे मसी मसिननी अखोय gi मियाम थाजदबदुना मसी खुलाई था कन तौरगा लेबांगा इबसिंजिमा विसिंगना कन्नबा लाकनबने समाइना आई थंगि सा याम नुवाइजे जा मथंग दाउ लाक चनिंग बसे अखोय gi Lairiba Manipur gi hospital sing including government amadi private hospital sing da chief minister Haksel Tengbang card se khoi gi mamang da gi sodum chatnaraga sulai ado ngarang se khoi gi nonni gi mamang sa khoi health minister na private hospital khara da gi CMHT card se chatnar roi hana phongdoki bo afam sing se ngarang adugi response oina khoi gi Manipur Pradesh Congress committee ge senior spokesperson gi maike de ge khoi gi haujikan hauzik lairiba se irang sina maram moraga miye base adugi mati waraga lairiba ni economic fivam adigi health ki loina bakse sotharaga lairiba ni masida khoi gi kitang mateng oiramba CMHT card si private hospital sing de gi kakki ba haisina di awaba hen awaba pire habani aduga lairiba sing se ayamana health ki fivam फत्तबा और मसीना हेना अवाबा नंगदोरिबा खुदोंग चादबा मायोंना दोसे खुगी रिलीफ कैंप ता लेबे चिल नाउ सिंग सो यामना ओइदोइनी कमाय येंबा यावजा का हेल्थ तदी कना संत कनो लेति कंप्रोमाइज लेति हाबदुनी को हेल्थ इज वेल सेंगबा लन्ना जी हक्सांग फबनी हारिबनी अदा होजिक सेंथुंगी फिवम अदुगा कनोगी अखोई येबा सोसाइटी की वेबा लेचंगदु लेतादबा अनरेस्ट मरखिदा अमुखुको असाई हेल्थ कार्ड लौथोपा इसे सनबा याम तेंग ओइ अखोगी ममांगी गवर्नमेंट सिदगी काना मयांगी मरकता अखोगी हेल्थ कार्ड CMHT कार्ड सिमदि आई फना कानेना आई मसिदि आई अदुम फोन सो हाइनी को मतेंग याम पांग्रेन लवी याम कनो सिंगसिदा मसिगी अंगंबा मसिगी मतेंगदगी यामना रिलीफ फंगी को अदुनबु सि लौथोकनी हाइबदा मयामना कनो लाइनिदना आदि कानै खंगदु खितंग लौथोकपगी फि वारे अम लौबदा मियामना यानिंगदिनिदना मदुना ताकपदि कानै हाइबने अदुबु सेंथुंगी फिबमदिना फचलक्तरगदि को काई फिकाओगी पैसा यावरक्तरगदि सानिंग मंगादु कथेन अदुम लेहोंनी अदुम आईगी angam sauri du thong sa na ko na rakpagi kana moibra senthung gi phibam yam henjan na fasal lakta badagi tangai padana ka sai gi saliyo paisa du karak padi na te na adu gi katang manage taw bugum oibra natte hairaga na private haim ju paliko private si yaudana adum go mengi leiba kana insure kana mayam sing sta loina yengba ngamani ga na khallaga tawriba jala ngasai gi adu bodu yamna clear ohenningi ko koi sidida लाइरिबा मागी बजेट सी सही अमदा कया संगी सही अमदा कया खोगी कनो हारिबा एक्सपेंडिचर जी कमाई तवी अदुगा मागी प्राइवेट कनो सिंग सिदा थाजरक्तबगी कनो लाइब्रा मैनेजमेंट दा करिदा को अदुगुंबा मयाम सिंग अदु येंग बसांगी आफ्टर ऑल अमबो एगेरा प्राइवेट दा येंगेरा गवर्नमेंट दा येंगेरा अनाबनी समानै डेंट येंगबदा फंगिबा खुदुंग चाबदो अदुमदी फंगनिंगी अदुगा सरकारना सबसाबा रियल अमा खक देपगा को हाइगी चंगी पैसादगी परसेंटेज के पारकदा गवर्नमेंट ना खर तारकदी परसेंटेज ना ताना लाकपा प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कनोदना हॉस्पिटल ना चाउना साइगी बजेट का लाक्सलकपा मोइदि चाउइदना को अचौबुदी बजेट परसेंटेज दम चौखलकपा अदुना अचौब बर्डन अमा ओइब्रा सिगुम बगाइजे अदु अंगम लेबेन द गवर्नमेंट ना सबसाबा एक्सपेंस अदु चंगेरा चंगोइरा सिगी लेना मखनजी ओरगदी समानब इवन ऑपरेशन समानब गवर्नमेंट हॉस्पिटल तब प्राइवेट हॉस्पिटल तब पैसा जी 3.4 टाइम्स ने खेनजी नत्रा अदुबु लैना मखनदुई मतुंगिना सबचाबा बाय एमाउंट सब लेथोगा बोट प्राइवेट एंड कनो द पीबदी फबरा मसी आईगी ओपिनियन निको आफ्टर ऑल CMHT कार्ड सिंदी कनो सिंदा साई पेशेंट सिंदा गी लोथोकपसिदी मसिमदी आई पामदे अदुम मखाता सथा निंगी हाइबो फुंजुन थंगे को सा
काना बथबक्ति अखोई मियामना सो आइडी मखाताना दम सथा हनिंगे अदनी काना बथबो ओबदुना आइडी लौथोनी हाबसिदा अदा रिएक्ट तोरकपनि हाबा वफमदनि थंबिरि सान नुवाइजे मथंगदा लाक्चनिंग बसे ओजा अखोगी ngasi फावदा चथरई बा अखोगी इरांग सिदा अखोगी मेइतै सिंगना कुकीदा ऑनसलगा लान हौरुबसु लेइते मेइतै सिंगना तौरिबसि अखोई कुकीना अटैक चथरकपदुगी डिफेंस ने पाखुम पीबा अदुगुम्बानि अदा ngarang से अखोगी दिल्लीदा मिटै कनो कॉन्फ्रेंस तमदा प्रेस कॉन्फ्रेंस तमदा अखोगी इंडिजिनस पीपल्स फोरम की प्रेसिडेंट असंकसारना फोंदोकपिगे वाफम से अखोगी कुकी जेनोसाइड तौबगी वाफम लेइते कई तौगदोरिनो मखोइना का हेनबा थवोंग चथरकपदगी पाखुम ओइना पीबनि हाबा वाफम थमकी साइ मतंगदी कमाने येंगे ओजा असंकसा याम चाव रोल लौबा हाइबा तारे को मुमेनजी मरकसिदा देंट इवेंट तांखुन को naga kano da belong to community ama but magi lorpa roles da as magi malai pak amagi fruit yang hingminari masin mana amoi bagi kano se yum phamu ra ga sa gi lorpa ki mayam na sakhangi ko za asangkasar gi magi award activities mayam je ngi yang matam da thagali aduga ma hari se asum bane akoi da genocide ataga khoigi haida haijen bai do aduni da kuki asin kuki singna tauri base praman ji sungai leita ba haiba tare ko ngasai concocted history ga na moida leiri ba moije aduna khoina dum haigri duni akoigi 1951 gi mamangda gi leirak laba sin kuki sininaw khongjai nungjai dudi akoigi indigenous people ni adubu makhoigi matungda lakwa 51 gi matungda lakwa sing mayam sing asina masing hen sing isawum ni henjalakpadagi moi masamakki woriba akoigi saudan lawda magi tungi kano bawda ngasai gi hawrapam manaba group ni amatani hayena aigi yumdaju ai mari matana loi laksalaga aigi hingon dagi kai aigi chakhum dagi loina bak laisalaga aigi saba bawda aigi saruk phangaktragadi pongina ba imung manung mayamna changjal abo aingon adum nungai roidana mioi baija adu makki insecurity do among the cookies moi lakani hai laksu lakani ko ramdi sai ari go cookies ni magi sada amai mama leibak ni khanjarabane manipur se adu 51 gi matung daga la pa changai ba mayam sing adudi moidi heta yosaluragi parasite ko leidana yumdang wana kainai ba taw singal laga manipur demolition theory amara tongchalaga ko india gi geopolitics asigum ka yaksal laganda ngasai gi manipur muthanna hona bagi kano sine ba la ise aduna madugi maraksida ngasai gi akoina adum kano ui ko kano akoi gi kuki singi anoba concocted history si akoi gi liang ice sakhongi in search of cookie identity ko akoi gi kona 2003 daga phong iba so ai lalasi sagalakpadagi hauraga ts akoi gi lekhosai haukip ki ko akoi ethnicity insurgency in the Myanmar Burma kona la iba ko sigi marakta akoi gi bumsan gi akoi zo history mayam sing khara asina yumpham moiba kanu da ngasai ngasi sin yo post yam sagal leba ko san adida marakida kam concocted oiba yam sedan sajen mayam akhoi yauri ba ko ngasai phagi thoi haidana nauthing gong du ki masani gain tong bai wari ga dum leidana yumpham yaudana sigum bagi da haina bi kangu ma oiba je sini moigi kana nature je aduna makhoi si ayang matamda makhoi da minung si leitabani na genocide si kana moina tawbani leidana ngasai gi even si moina pamba separate administration or union territory gaji authority da tawbada ngasai gi government da tawbada hoila manipur government da natraga india government da tan ga da micham hala phangni ga khan ba wakhan khalakpada gi mitai khun myam ama tawdana ngasi awa ba tari jini na si genocide na te hai gero moi dija si genocide den keno ne aibani da ado moina mogi di ulta moina taw phudi mak se akoina taw ba sa ba gi maliam da kano maliam ji am pangi ne lobo kangu ni da moi je ata sengna mi di woi da bazani tapai se di yauri na kuki bu mi ro ga na sai dina masi adum salak pa jani mi kan taw dana taw thori mayam sing sina hauji chu matam lai haibani da akoi mi tai gi natraga akoi gi fruit mayam gi stand di kona lak ba kuki immigrant 51 gi matung da lak ke ra ngasing sing hen ge ra makhoi problem ko share tawge ba but manipur gi manung dadi yaroi sine ba
इमिग्रेंट वर्ल्ड की ngasai immigration की मागी कनो की migrant की कनो मागी प्लेटफॉर्म मयाम लैरी सी कनो सी इमिग्रेंट की इश्यूज इंटरनेशनल उहेंदबो लैरी सी उहेंगदोनी देन भारत की मनुंगदा मिसिंग अहेन मयाम जी मागी अवा फियम न मनिपुर लांजेले हारगजु समना इसिंग चाउथोगा बांग्लादेश न मयाम इसिंग इराक नबदे इसिंग इराक नदि तो मपान चेंखलप मसा ताई मपान नदि नॉर्थ ईस्ट जो बियो बेंगोल की मपान नि मपान चेंखल एंखलगजु हारिबो मिदो मणिपुर नत्रगा आसाम नत्रगा साइड लेब लेबाक लोय थमजलगा कनो तो हंगनी यारो हाबिंदा मोगी इशू दुबो 51 की मांग मणिपुर लाइन खलजु मदु इंडिया के अचौ चौबो मफम द थांगतोगा लेहलगा गाई रिफ्यूजी कैंप के था सादना कोतना चापिजन पिसक्तना तौबदो अदुई नियम दबो कोइ मतेंग पांगेबा अदो मणिपुर थुआरा मणिपुर फा लौरा मणिपुर अखोई गिनिगा हाइबदि हाइरकनो हाइबनिदा अदो हाइरकपदगी अमुक्सु मोइना जेनोसाइड मोइना तौरे अदमाय तौरा वाही खुदिंगी साइगी खांगबो लेदना साइगी एंग्लो कुकी कनो वार की मतंग खोंजाई लान गान हाइरब 1919 की वारी दुबु निंगतंबा कुकी सिंगी वारी नु सागत ngamni kaino मणिपुर की सिपाही खरा फ्रांस थाव हाइबरा सिपाही थाबगी मी मसिंग खरा लखलुबै लाने बदो था मतुंद थागदौरिबदो मणिपुर की होइना थादोइनेबा कुकी की होइना तोंगाना थाबा नगा की ताब मैतै थाब नतेबा नगा की कुक मैतै हान चटबा थाब हौग्रमनेबा कुकी जो थागदौनि मणिपुर की महूत सिर थागदौनि दे अदु कनो की चिन कुकी की निंगतंबै लानि गाय सागत ngamni ni सन अखोइ जे अदु स्वाइ सि होइ चिन द पंगांगाना बजु कानादि अखोइ इंटेलेक्चुअल एकेडमिशियन को मयाम सिंग असि यामना अलर्ट ओइ मतमनि को अदुना हारिबा मणिपुर की एकेडमिशियन सिंग इंटेलेक्चुअल सिंग को ओजा सिंग मयाम सिंग आई यामना आई इनवाइट तौजरी को रिक्वेस्ट तौजरी खरा नाकन नाकंदा खुनगा कोचिंग खुलाई तौर पुंसी थादोकनब लैबगुमना इबरोमदा खोलिबा आई लान इसलेबा खोसलिया मयाम जे सेप्तोक खोतोकपरोमदजु लानमी विबियो हाइबा ngसाइगी कनो जे पौजिनजी म चेंजगे ngसाइगी इस्कुनगी ओजा मियांगी दमद लैबो ओजाने हारिबा इंटेलेक्चुअल नि हारि मयाम सिंग सिन को कोई मयाम सम खंगबीबा सखर खंगबीबदुगी महुत्ता तसेंग लानमी अमो इन एकाडेमिक फिंड थोपिरो इंटेलेक्चुअल गी फिंड थोपिरो को अदुगा कनो अखोगी हारिबा लान तौरिबा कनो सिंगी एकाडेमिक सिटी टिट फॉर टेट निदना सिंग पुरो सिंग फौ पुरो फौसिंग लारिक हैतबा अखोइना लारिक हैबा मयामगिनी न खंबे एकाडेमिक वाल चंगलुगा थेंगनरुदु मथौ तादि हाबनी एकाडेमिक थेंगनबिरो अदगी खुलाई पाइ मसिन थेंगनजरजनु हमारा की सीएसओ मसिन थेंगनजरजनु गवर्नमेंट मसिन थेंगनबगी मागे लोफम थोप रोंदुदा मटिंग लेबा गवर्नमेंट दो अदु उनिंगबे वानी मटिंग लेबा अपुन सीएसओ दु उनिंगबानी मटिंग लेबा इंटेलेक्चुअल की रोंदु उनिंगबानी मटिंग लेबा मानब खुन मायरा पाइबी की रोंदु अदुनी मणिपुरी खुनाइना ngasi demand ngasi दरकार लेसे मसे थेंगे हाइ वाफन जे सन ai thamge ko yam noise isa na logdaba ro se hana dei budi lawraga di lai hen na lawraga ai di thoiba conflict se gi waration purakna ba hai tare sigum ba hona ba stangai phade habani yam noise oza loishilak pada aroi bagi se akoi haukiba madam khara dagi akoi gi africa dagi horaga akoi gi monkeypox ki laina je sum sandorak pa se akoi the thengna gre adubu ngarang se akoi gi jurivam da angang ahum se masada hadi monkeypox ka hara mana bagi layong khara ulak pa hai tare masida koi gi oiramgadra hana mi painare adubu exact oire hagi poti khangdrim koi gi sample se koi guhati da tharaga koi gi oibra oidabra habdo khangdokna basu honari habagi pausu yauri masida koi gi hariba viral laina sing se oiram taragadi masidagi karam ba section thorong lokot kani habigi matang ozana lorak poina kidang thambiu सन यामना अदु सुलुसिलपो वर्ग सुलै लाइना कोविड की करी की टाइफॉइड की अकीबा मी लौथोखिबगी कइनोनिको अखोई हिस्ट्री दा अखोई मियोइबना थेंगना लागामनि अखोई सिदिको टाइफॉइड ना अखोई सिदा मी हाकिबगी थाइना मी अमुले हुदबगी कइदना वारी लाइगरे देन कोविड 19 कुइद्रिदना को थेंनाबै केनो लाइगरे सि मरसिदा साइगी साइ स्मॉल अकन पोक्सी केनो जि लाक्सल इनद्रा अदुना साइजदि अदुनि हाइदि हाइनिंग दमनि
सब मान कुकी की भाई कनो सब मानव सिचुएशन होरब्रा अनी मानने मानने लौको चंदी वादी नाते ngसाई मपान चंगसलकान लाइना तौरकान मई खुना पीरप इवन चिंग कुकी इट सेट द प्रॉब्लम टू द ह्यूमैनिटी ऑफ द वर्ल्ड गाइजे मानव मानव गाइजे उसलबने तौरीसे इंटेंसिटी अनी सब माने लौरगको ngसाई COVID-19 की कनो पी सैथिंग अकीब पी को गवर्नमेंट सिगुम पल्ल पल्लगा अखोई थबक इका तौ ngमगिदबने कानबजु लेबजानी अदु लेबदुना अखोई मियाव ngमगिदबनी गायना हाबी खुदों जाबगा जो दुम लेदि लेय लौ याम लौनबने यानी अखोई पॉलिटिशियन वा ngangbदको COVID-19 ना सही अदु मांगंगरे अदुना अदु मांगंगरे अदुना मियाव तौ ngमदबनी गाइजे एनीवे लास्ट कनो जे सही सिगी सिम्टोम जिंग सागी हप्ता अनी दगी ना मरी बोक लेगनी माइ कोक सिकनी हक्सांग नागनी सिकनी देन याम नुवाइत्री बदी कोविड की कोन वैक्सीन का पुथोगी को कोवैक्सीन अदु दु गाय अदु से नुवाइत्री हौज पोगी कोविड लेना सि कन्न बा कन मागी ट्रीटमेंट चप चाब कनो लेत्री हाबिजिने बई कीरिजे लाइक कैंसर को चप चप कैंसर बो खरा माइ डेवलप तौर खरा डिफेंड तौनरगा सिगिदी अइना हारप चालों येंगबदा हौज पोगी हारिबा तक अनौबा करी हाँ मोकी पोक्से मसी संतोरपैसिदा मसी कन्नबगे चप चाबा होजिफौदा ट्रीटमेंट लेद्री हैबा अदुम इन्नबजे मसीनिदा इन मियान पिनिंग मेसेज जे अदुना यारि मखै मागी प्रिकॉशनरी एंड प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक इवन मार्क्स उपबो ओइरो नत्रगा इसा लून नान लेबो ओइरो नत्रगा मसी संदोपगी केनो मयाम से मसी यामना खंगबा अवेयरनेस अमखक हेल्थ डिपार्टमेंट ना मरी लेनबको स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट कईना खर इनिशिएटिव लौरगा नाकाला मरमदा याम अथुंब अवेयरनेस अमा मणिपुर मियाम सरनिंगी ऐसी थमगेको viral oreiba khigi monkeypox laina se oramagasu oramdragasu khoina lokhatpham tokpa miyamna lokhatpham tokpa precautionary measure di lokhatpa tangai phade habani sanitizer seasonnabi ba mask upiba yamna maktangai phade haba wafon dini ozana thambi sam nungaise ozagi achinba kamaram kaithokpiraga khigi studio de leng biraktuna nasigi news analysis ke thoram se mapung fan bibigi damakta so aroboina ozabu thagatpa phongdu chari Matasida Northeast Windona Sandoks the News Analysis Solution Jari Ming Tabiriba Singbo Omuka Hanna Kurum Jari. Paramedical courses sing Tamari Kudong Chaba Bizari, Manipur International University Makada, MA Science, MLT, BA Science, Clinical Nutrition, MLT, RIT, OTT, Diploma, MLT, OTT, ECG Dialysis, Optometry, Anesthesia Technology Gi course singi admission Hausari. Bizariba Kudong Chaba Singi, Ahanbada, Scholarship Ki Kudong Chabasu Bizari, Anisubada, Lower Income Amadi Orphan Singi Akanaba Kudong Chaba Singsu Bizari, Ahum Subada, Tambaloyaba Matunda 100% job placement Legani, Mari Shubada College Asigi Campus Manunda Multi Speciality Hospital Amalazari, Manga Subada Mapung Fana Ningtina Clinical Training Tobagi Facility Lairi, Taruk Subada Experience Lairaba Qualified Oraba Faculty Kaktana Takani, Aroibada Hostel Amadi Library Ki Kudong Chaba Su Bizari. Langsing Viraksi JR Institute of Medical Science, Hata Talipati Road, Imphal East. Akupa Marol Gidamat contact W 7005